Onlangs het Horison Media berig oor die uitdagings wat inwoners in Diamantstraat, Postmasburg, ervaar het weens 2 groot waterpoele wat na swaar reën in die straat gevorm het. Die water het dit vir sommige inwoners onmoontlik gemaak om toegang tot hul erwe te kry of om selfs in die straat te loop. 'n Inwoner van die straat het verlede maand vertel hoe hulle na elke erge reënbui gesukkel het om by hul huise in en uit te beweeg. Die situasie het groot frustrasie veroorsaak en inwoners het hulp gesoek om die probleem op te los. Minder as 'n maand nadat Horison Media die probleem onder die aandag van die publiek gebring het, het die Tsansabani plaaslike munisipaliteit ingegryp en die waterprobleem aangespreek. Inwoner Rita Engelbreg het haar dankbaarheid uitgespreek teenoor Horison Media en alle rolspelers wat gehelp het om die probleem op te los. Volgens Engelbreg bring die ingryping nie net verligting vir inwoners nie, maar wys dit ook dat gemeenskapskwessies aandag kry wanneer mense hul stem laat hoor. Die voorval bevestig weer eens die belangrike rol van gemeenskapsjournalistiek en hoe die media 'n platform kan bied waar inwoners se uitdagings gehoor en uiteindelik aangespreek word. Engelbreg vertel: A big thanks to Horizon Media and the Tsansabani municipality for fixing the road in Diamant Street West End. To everyone who assisted us with our campaign to get that road fixed, I would like to say thank you. I'm not sure who was responsible for it, but a big thanks to everyone who assisted in fixing the road in West End. The condition is much better and we are safe. We can travel now without a fear of getting stuck in the mud, and it's much better for the people walking and the pedestrians as well. Thank you very much. Diamantstraat skitter weer en Rita Engelbreg het 'n dankbare huppel in haar stap, danksy die rol van Horison Media in Postmasburg. Hierdie nuusinsetsel was moontlik gemaak deur Remax in Postmasburg. Die Demokratiese Alliansie het vandag 'n veldtog geloods as deel van die aanloop tot Wêreldwaterdag, wat jaarliks op 22 Maart wêreldwyd gevier word. Die veldtog is daarop gemik om groter bewusmaking te skep oor die verantwoordelike gebruik van water en die beskerming van ons kosbare waterhulpbronne. Volgens die DA is sulke inisiatiewe belangrik, veral in gemeenskappe waar water 'n skaars en waardevolle hulpbron bly. Die boodskap van die veldtog is dat elke inwoner 'n rol het om te speel in die bewaring van water vir huidige en toekomstige geslagte. Die DA in Postmasburg het ook al blou merk gemaak agter hierdie veldtog en plaaslik deelgeneem aan die bewusmakingsinisiatief. Die plaaslike DA-raadslid vertel: Goeiemôre, ek is James Boucher, DA-raadslid in die Tsansabani munisipaliteit. Ons is tans besig met 'n veldtog waar ons die mense van Suid-Afrika sê dat wanneer hulle vir die DA sal stem, dat ons water skaarse tot 'n einde sal kom. Ons wil u vriendelik uitnooi om te gaan registreer sodat u in die komende munisipale verkiesing kan gaan stem. En wanneer u stem daar gaan uitbring, vra ons u om u kruisie langs die DA te maak, want ons sal sorg dat daar water in die huis is, dat daar water in die kraan is. En ons maak staat op u stem. Dankie. In 2025 het die DA ook begin met 'n ondersoek teen die Tsansabani plaaslike munisipaliteit rakende water- en kragprobleme in Postmasburg. Die lys van gruwe word tans deur die openbare beskermer ondersoek en is steeds aan die gang. Hierdie nuusinsetsel was moontlik gemaak deur draadloos internetdienste in Postmasburg. The presiding magistrate of the Postmasburg Magistrate Court had to amend the business of the day in her courtroom as 4 high school learners of 2 local high schools attended court. More on this story later this week as we await more info by Legal Aid South Africa, who was part of these proceedings. South African motorists are bracing for another financial blow as fuel prices are expected to rise sharply in April, a move that could push up the cost of both food and transport across the country.
The expected increase comes amid ongoing tensions in the Middle East, where conflict has disrupted global oil supply routes. Reports indicate that the closure of the Strait of Hormuz, a key global oil shipping route, has removed millions of barrels of oil from the international market, pushing crude oil prices above $100 per barrel. Economic analysts now predict that petrol could increase by around R2.60 to R2.80 per litre, while diesel may rise by nearly R5 per litre next month. Farmers have already raised serious concerns, warning that diesel is used in almost every stage of agriculture, from planting and harvesting to transporting food to markets. A steep diesel increase could significantly raise farming costs, which may ultimately be passed on to consumers at the grocery store. Business leaders also warn that higher fuel prices will affect transport, logistics, courier services, and public transport, creating a ripple effect across the economy. If current trends continue, South Africans may soon feel the impact not only at the fuel pump, but also at the checkout counter. The Namakwa management welcomed the sentence handed down by the regional court to a Fraserburg woman following a brutal attack that left the male victim with severe head injuries. On 10 March 2026, Katrina April, 47 years old, was sentenced to 15 years imprisonment on a charge of attempted murder and declared unfit to possess a firearm. On 30 April 2024, the male victim visited the residence of the accused in Fraserburg, accompanied by his wife with the intention of purchasing home-brewed beer. An argument ensued between the male victim and his wife when the accused intervened and without provocation seized an enamel cup and struck the victim repeatedly on the head. The victim collapsed, but the accused continued assaulting him. Due to the severity of his head injuries, the victim was transported to the local clinic in Fraserburg and later transferred to the hospital in Uppington. The District Commissioner Brigadier Scout Andrews commended the meticulous investigation by the investigating officer, Sergeant Ursula Lakers, whose thorough investigation contributed to securing the conviction. This news was proudly funded by AGM Neuro Enterprises, bringing accredited training to Tsansebani.